Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasising kami hatiranan, alhamdulillah, yari na isap kita ni perilan waktu sinallahu ta'ala. Amoy in mahinang nato, lutukan na anda hindi halaw man sing ini sampay paadlaw ka na insyaAllah ta'ala. Amin wayrud kuhila niya insyaAllah. Ano na to in maksud na to, makarayawan, lumawakat si karayawan din Allah subhanahu wa ta'ala. Yari hawak tu ini, yari nambu kanak di mehil kato, tani patumtum hawak tu ini insyaAllah ta'ala. Ain siya ini lang ta nangaji ha Jordan Mountain University. Muta. University Muta. Sa Allah Ta'ala na insya ini misalnya noon talos na pagpangaji sa dito di na ako magpalugay itukbal ko na kato tanyo katan in guru na to kalasan wayron na rugayin din kan Sheikh Waidullah Abu Bakar ويتفضل سيادته مشكورا. Di nakatin? Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanglit puji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban salam salawat pajungjungan na to Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mahuli niya mga ay manghud na mo hapag-agama sinallahu ta'ala. Itukbal na mo impagsarang sukul, sin sarang sukul sa taud-taud, patuhan na to Rabbul Alamin. Iban hitukbal na mo in pagsarang sukul pahambuok tauma asing kita nyo kan patuan hafidahullahu ta'ala. Apangabi-ngabi nila kamu, hamukar na amuin, makakawa kita nyo pangadjian, hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mga kamakulangan na mo hapag-agama sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ma'lum ka tu taniyo. Iniadlawan biyaun, iban simbulan biyaun. Wayruun hibata-bata, hitaw maas. Buat malingkan nakaingat sin adlaw ini ringha adlaw. Simbulan Ramadan. Wayruun hibata-bata, iban hitaw maas. Buat malingkan nakaingat simbulan ini ay bulan tuy pagpuasa, iban bulan hipu sing karayawan. Itukbal na mo iban sing kita niyo in pagsarang sukul fa Allahu ta'ala in imabot kita niyo. Hatungaan na lima bina, hatunga sin Ramadan in pagpuasa sing kita niyo. In ini ni'mat dakula amuin kya tukbal kato tanyo sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Asabab yan, mga tuan, bang tanyo bandingun in waktu landuin sapat niya. Kaano rakita niyo amo in timagad, declaration ko no in Ramadan tumagna. Kaano rakita niyo timagna nagpuasa bang tanyo tuan tatabna namun.
biya dasing kahapon atawa kantak isa in panagnaan Ramadan di matungkato tanyo hatahon ini. Sa wala kalimatahan sinhambuok din kato tanyo. Bat iyari na hati kita nyo tuan 5 hatungaan simbulan Ramadan. Hasabab yan imbar iman naggugulal. Suway siya magmasusa haparkala ini. Mahimay ta di magmasusa imbar iman sabab insapat sin waktu. Bang tanyo lilingun, bandingun. In panagnaan Ramadan, simud ka to tanyo biara kahapon timagna. Injongjongan na to Muhammad din sallallahu alaihi wasallam nagbayta ka to tanyo. La taqumus sa'atu hatta yataqarab az-zaman. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kiyamat di pa siya tumindog. Hari pa siya dumatong kakitaan nyo in alamat ini masuok na dumagpag kanyo in kiyamat. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam alamat bang ini jimato na kanyo tumtuman nyo lando na masuok kanyo in adlaw kiyamat. In akisin Nabi sallallahu alaihi wasallam yataqarab az-zaman. Amuna in waktu pa waktu lando na in suok niya. Masuok magsusuok in zaman pa zaman. In waktu pa waktu. Sambil imian in Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatakunu sanatu kasyahr. Wa yakunu syahru kal jum'ah. Wa takunu al jum'atu kal yawm. Wa yakunu al yawmu kas sa'ah. Wa takunu as-sa'atu kadaramati bin nar. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasakupan nyo in alamat ini masuok na kaniyo. Masuok na dumagpag kanyo in kiyamat. Bang apabila ka na naman nyo na intahunan. Inhang katahun pang nanam nyo biya na tuan hang kabulan. Inhang kabulan bang tanyo na namun. Biya na tuan hang kapito. Inhang kapito bang tanyo na namun. Biya na tuan hang kaadlaw. Inhang kaadlaw yaun na namun singkita nyo biya na tuan hang kajam. Inhang kajam yaun bang tanyo na namun. Biya da kita nyo nagbuhi amuin bakit yaun ang panapong damagtoy. Biyaitaan kita nyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih. In kiyamat, ding alamat masuok na in kiyamat. Bangkya sakupan tanyo na in waktu lando na insapat niya. Habiyaun tuan, biya na sinagi kabalikan salawat. Biya ka'nu rah. Kita niyo timagna. Atawakan timagad. Declaration ko no tumagna in Ramadan. Habiyaun yari na kita niyo limiuhan to nga sin Ramadan. Hasabab yan mahimay ta di magmaso sa imbar iman. Ha ka'nu ratuan na kauna hawak to kita sumamin. Ballok-ballokan imba marananta. Wayroon tuan buhok puti ta. Habiyaun hawak tutan yung pagsamin. Ando kailo malaas na tuwi kita. Ando kailo timaud na imbuhok puti ta. Ando kailo himina na imbukog ta. Ando kailo nakauna impagtawag ka tuhi kaka. Habiyaun hibapa. Nakauna impagtag ka tuhi uto. Habiyaun impagtag ka tuhi apu. Sapat sinwakto wayroon kalimatahan na to. Ba't in kita niyo magsusuok mo ipahadarat sin Allahu Ta'ala. Sa lando makainu-inu pa mga sila naggugulal bar iman. Habiyat to na insapat sin waktu kya na naman sin sila. Kya na naman na to iyari na tuan. Sung-sung na to may kud mamaid in Ramadan ka to taniyo. Masi-masi imbar iman naggugulal. Masi-masi inka musliman naggugulal. Hiyaon halawum. Ligap haparkala pag dunya. Yaon naliligap hapag lumba-lumba sin parihasan dunya. Yaon kabatukan na to. Hiyari na timo nga in Ramadan. Kakitaan mo wayroon damahi pakialam nila tuan hapag ibadat fa Allahu Ta'ala.
Pila na sadya impano iwan na to na kauna ballog-ballogan minui pahadarat sintuhan. Kandalong si mga sila Arab. Wakafa bil mauti wa'idha. Mamarahina inpang daigbay mo ballog-ballugan. Hibagay mo lando in kusog simpamaranan. Mamarahina in lawlasiya mo. Nawapat sin adlaw yatto inyatto patumtum in ikaw murulda kau kaniya. Wayroon hi muslim hi jahil. Hidugaing agama. Bangtan yu asubuhon magkahagad kamu aun kamatay in jawab hoon. Sabab wayroon manusia in umyan wayroon kamatay ki makahagad in katanin aun kamatay. Sa lando makasusaha mga sila muslim hama sa tanyubiyaun kailo. Habiyat to na inpang na naman, sing kita niyo. Agun-agun na tuan dumagpak in pamaranan na to palupa. Sa masi kita niyo hayaun halaum kaligap haparkala paglumba-lumba haparihasan dunya. Hasabab yan mga kamagulangan na mo hapag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin aki, kabalikan biya sin salawat. Iyari na kita niyo limiw hanto nga sin Ramadan. Biya na sin aki bang upamahan niya. Biyaitaan kita niyo. Inaun mamisita palaumbay na to. Doon na kaindayahan. Doon na kaimbarkanan. Doon na kainsultan. Bangkya ingatan na to in sila mamisita pabay na to. Mangitanam labi luba tuan habang sana to. Hindi na to mahulmat imbisita yaun. Wayroon amuin sa ngi tanam. Sing kita niyo imbisita di matungkato tanyo minsan na kuman kahawawala tanyo na painom. Tuan bisita manusia atas hibuklad ingkatan pagkaun sa rayaw-rayaw. Atas hibuklad iniinuman sa rayaw-rayaw. Atas hibuklad ingkadandanan hamukal na amuin panghulmat habisita di matungyaun manusia biara kato magkaun mag-inom. Sa in Allahu Ta'ala tuan nagparakato tanyo bisita. Halaum sinhang po tag 2 bulan hang kabulan da mamisita kato tanyo. Halaum sinhang katahon makaminsan da mamisita kato tanyo. Halaum sinhang gatus kanuman tag 5 adlaw. 3 adlaw ra mamisita kato tanyo amuna tuan imbulan Ramadan. Bisita ring nga Allahu Ta'ala ini bukun ini bisita ring ha Malacanang. Bisita bukun piara tuan sindaigbay na to piara ini ring ha Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Bisita bang apabila di magpakay mo in bisita ini. Futtihat sa abwabul jannah wa ghullikat sa abwabun niran. In bisita ini bang di matungkato taniw hiukab. In lawang sulga sarta tambulon in lawang narka. Sa tuan hapangasuwo na mo, kamu in maingat jumawab. Nahulmat tanyurabaha imbulan Ramadan ini. Sinuhulmatan sa rayaw-rayaw. Sinuhulmatan amuing kabayaan simbulan ini. Atawakan wala. Ikaw in maingat jumawab simpangasubuyan. Bang tuan mangi tanam. Habang sa ta hindi kita niyo makahulmat habisita na to manusia. Labi aula. Habar iman nagbugulal, subay siya maluman pahadarat sin Allahu Ta'ala. Hindi niya mahulmat in bisita piarakan niya sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sa hapangasuhaw no humanti in Ramadan. Sabab bisita, habang tanyo bandingun in ayat sin Allahu Ta'ala, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. La'allakum tattaqun. Long sin mahasud si mahatinggi Allah.
In pagpuasa ini piardo kaniyo biya sing kapardo hamasa na kauna. In pagpuasa dia akato taniyo biya rasing karaak hamasa na kauna. Hasupaya uno la'allakum tattakun. Hasupaya in kaunan, hasupaya in kamu magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimana in pagpuasa ini magbunga kabuka. Ay bimana in pagpuasa tanyo Ramadan ini. In ini tuan hasupaya kita niyo magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan in kabuka biyaitaan kita niyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam banghaw no timampat. Tiyudlo sin Nabi na kato, indaghal niya, ang pasaimian, at taqwa hahuna, at taqwa hahuna. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kabuka yari habigi jantung, bima na in kabuka, in pagtakon taqwa, yari tuan halawng bigi jantung sing kita niyo bariman. Nabang imian kita niyo, in pagpuasa taniw nagbunga kabuka ay bima na in Ramadan napahanti taniw halom simbigi jantong taniw. Ikaw in may ngat jumawab. Hayan in Ramadan habigi jantong mutuan. Hapa nga subo. Nakahanti da ba sinahantian sa rayaw-rayaw in bulan Ramadan doon halom bigi jantong mo. Atawakan tigid lumin jantong mo. Atawakan hiluhala in jantong mo. Atawakan hipo sin indakinis. Tangian imbigi jantong mo. Piyahanti mo in Ramadan doon halawm simbigi jantong mo. Ha Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu na asubo. Kaifa kuntum tastaqbiluna syahral hilal. Beri ining kaunan niyo. Umalup. Amuin mang welcome habulan Ramadan. In aki sinhambuok sahabat pilihan tuan. Wayroon hambuok deng kamu kabatukan mo inaun halawum bihi jantong niya. Igil hikid hapagkahiniya Muslim. Bimana in sila nakauna. In pagpuasa nila, iyaun biutang habigi jantong nila. Miyamagad in Ramadan habigi jantong nila. Magbunga tuan takwa, magbunga kabuka. Hasawabiyat to in Ramadan, piyahanti nila habigi jantong nila. Wayroon kabatukan mo habigi jantong nila. Igil, hikid, hasad, jangki hapagkahinila tuan bariman atawakan hapagkahinila Muslim. Hamasabiyaun pila na sadya rin ka tutan nyo ayari na kita nyo timo nga limabi. Aturon mo nagpupuasa adlaw sa iyaun tuan imbigi jantong hipo sing katakaburan. Hipo sing kajangkihan. Hipo sing kaigilan. Wayroon na akon piagbiddaan. Sibu na tuan tabiya dakuman inta ka panghati in wayroon panghati. Iyaon kabatukan mo habigi jantong nila. In igil in jangki hapagkahinila Muslim. May tabiya ini ka in panghulmat sin sila bariman ha Ramadan. Timo nga na tuan in Ramadan ka tu tanyo masi-masi imbigi jantong tanyo tigidlum. Masi-masi imbigi jantong tanyo hipo sing katakaburan. Masi-masi impangatayan na to tuan hipo akasyirikan. Masi-masi impangatayan na to hipo akabidaahan. Masi-masi impangatayan na to hipo sing kajangkihan na pagkahita nyo Muslim. Hauno na impagtakon la'allakum tattakun. Hasupaya kamu magmabuka impagpuasa ini hasupaya kamu magmabuka. Himanti in Ramadan hapangatayan simbar iman bang malano masawaji makpat. Mga palanggungan na mo hapag-akamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin aki
Akun tuan tumaykod na kato tanyo in Ramadan, yari na kita nyo, limabihan to nga sin Ramadan. Nahulmat tanyo rawa in Ramadan, sinhulmatan sa rayaw-rayaw. Pila na tuan, pages inabasa tanyo ring ha Quran. Nakabasa rawa, kita kalam sin Allahu Ta'ala, atawakan wala. Nakabat-bat dabaha kita nyo Quran, atawakan wala. Ikaw tuan in may ngat jumawab hapar kala yan. Ain Nabi sallallahu alaihi wasallam beitaan kita niyo hapatunguran sin laggo sin pagpuasa. Iban laggo sin Ramadan ini. Sambil kita niyo iyan sin Nabi nato sallallahu alaihi wasallam. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Long sin jungjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hisiu-siu, innamu asah Ramadan. Hakal na amuin pag-iman niya, inya umpiang daakan kanya sinallahu ta'ala. Iban amuin, hangad hulat niya patuhan Rabbul Alamin, intumbasan siya pagpuasa yaun. Intutumbasan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. In ampunun impardusahan niya nakalabay. Mga palanggungan na mo hapag-agama sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pagpuasa, hika ampun simpardusahan. Sa hadagbusan beriin, hadagbusan tuan imanan. Roon timinggil hapag iman inya umpiang daakan sinallahu ta'ala. Ayaw kita nyo tuan mabiya-biya sin sila kaiwanan. Amuin na mo asa, di magbus na sadya in pagpuasa nila bukon pag-iman. Mayta, bang mutuan asubuhon mayta, kau nagpuasa. Injawab kay mo uto, tuan, sabab pang daigbay na mo nagpuasa. Sabab iban na mo school nagpupuasa. Sabab iban na mo office na nagpupuasa. Makaluman isabhin ako ri mamuasa. Kanda na mo asa na ako, sabab na mo asa sila. Bima na impagpuasa tuan wala timinggil inyaun piyang daakan kanya sinallahu ta'ala. Habang bainin dagbusan niya wala kita nakalamud hapag yanun, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amuin ampunun sinallahu ta'ala impardusahan tanyo nakalabay. Bima na impagpuasa sing kita niyo hasupaya hika ampun simpardusahan sing kita niyo. Subay tuan timinggil doon hapag iman inya umpiang daakan sin Allahu Ta'ala kato taniyo. Damik yan dagbusan pag iman. Inya umpiang daakan. Ando hiparagbus tanyo fa Allahu Ta'ala. Hiparagbus tanyo ha Ramadan ini. Inhol matuntan yung imbulan Ramadan. Bukon amo inday sinlisag walo may naat. Dumagpak na sadya inlisag lima simahapon in kita nyo natutog. Daing daman hapuas sin subo. Dumagpak na sadya in pagbuka inggitan yung natutog. Bang asubuhon mahimayta. Injawab tuan panakad nakaran simbuka. Injawab na malukay pa in pagbuka hasupaya di ka na naman in hapdi. Hauno na in sila tuan naggugulal bariman. Hain sila nagkauna. Hinda Imam Shafi'i rahimallahu ta'ala ma'lum kato taniyo. Magkatambos, magkaubos niya in Quran habulan Ramadan, makakanuman niya kabalikan. Hangka adlaw intiro maubos niya in Quran jukup. Pagdum damik yan, maubos niya in Quran jukup. Hauno na in naggugulal Muslim ha masabiyaon natutug din simay na at sambil pa pagbubuka. Damik yan daakon mo haruman, magbasa Quran, magibadat manasbi. Jagahan isab kita. Yaun di majaga. Sa ingkaunan nagjajaga tuan, yaun nagpe-Facebook. Yaun nagkikita reels. Akon nauus na yung video halong Facebook kitaon. Yaun katan, nagindakinis, nag-game, nag-online katan. Dagpakan na sadya pagsahul, wala minsan tuan nakabasa kalam sinallahu ta'ala. Kaingatan mo. Beitaan kita nyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aundeng ha mga jumlahan sin sila nagpupuasa. Namuasa sila tuan nagtangka. Wala kimaun, wala minum. Sa wala kya lukis kanila, wayroon kya lukis kanila karayawan. Atawakan ibadat pagpuasa. Buat malaingkan in kya lukis kanila, nagsandal sadya sila hapdi. Ay bimana aundeng ka tutan yung mamuasa ha Ramadan ini. Wayroon tuan makawa niya karayawan unubang uno. Buat malaingkan ini kalukis kanya in nagsandal sadya siya hapdi. Sambil iyan kita nyo sin Nabi na tujungjungan sallallahu alaihi wasallam. Lusungin manusia. Amuin adrakahu Ramadan. Aw dakhala alaihi Ramadan. Amuin iabutan niya in Ramadan. Amuin iaun imabutkan niya in bulan puasa. Thumma in salakah. Atawakan kharaja qabla an yughfar, atawakan haduka ing riwayat lam yughfar lahu. Amuin manusia diatungan na sin Ramadan, iabutan na sin pagpuasa. Timay kud na sadya tuan kanya in Ramadan wala yampunin pardusahan niya. Sila na ini manusia lusung. Sila na ini manusia lugi. Sila na ini manusia sa malas-malas. Amo iniabutan in Ramadan wala yampunin pardusahan nila. Mahimayta sabab in pagpuasa nila wala miyagad hakabayaan sinsara. Sabab in pagpuasa nila wala miyagad haundang-undang amo indihil kato tanyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. May tatuan beri ning pagpuasa. Sabab in kaingatan na mo ining pagpuasa magsandal sa jahap di iban uhaw. Tuan biyaitaan kita nyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siya hinda Syekh Albani rahimallahu ta'ala. Laysa siyamu atawakan laysa sawm. Bukun tuan pagtakon puasa. Amuin minat ta'ami was syarab. Aw minal akli was syurb. Amuin magtangka sadya kita nyo ring hapagkaun iwan pag-inom. Buat malaingkan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In pagpuasa. Amuin sambil tuan simud na to puasahan na to. Ha mga himumungan bukon marayaw. Iban sin katan hinang simbaran maun pahinang bukon marayaw. Bima na tuan in pagpuasa. Bukon sadya in magtangka kita nyo ha pagkaun iban pag-inom. Ay bima na in pagpuasa bukon timubtub sadya rito. Wa innama as-siyam buat malaingkan in pagpuasa. Amuin puasahan na to minal lagwi. Amuin himumungan tuan bukon marayaw. Himumungan pagtumbi. Himumungan limot. Himumungan amuin kadudukalan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Subay ini halian sing kita niyo hawakto kita niyo puasa. Hapila na sadya ring kato tanyo innamu asah. Nagtangka ring hapagkaon. Nagtangka ring hapag-inom. Sa wayroon tuan namu asa indila. Wala namu asa intainga. Wala namu asa in mata. Wala namu asa in hanggaw takbaran. Ang pakita niyo, kita mo ba iyan? Kita niyo Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala. As-saim. Intao namu muasa. Alladhi. Amuin samat jawarihuhu. Amuin namu asa miyagad in hanggaw takbaran niya namu asa ring hauno. Deng haatham, deng hakatan hinang maksiat. Walisanuhu minal kadhib. Iban sindila niya magad mamu asa. Ring daman hapagputing. Deng daman hapagtumbi. Ring daman hahimumungan bukon marayaw. Sambil iyan kita nyo Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala. Amuin puasahan. Wabatnuhu. Intiyan niya. Ring daman minat ta'ami was syarab. Deng daman hapagkaun iban pag-inom. Iban sinhanggaw takbaran niya inya unsubay niya puasahan katan amuin tumudyo maun pahinang kangian.
Ang pakita nyo iyan, wa in takallama, in taupo asa bang apabila mamisarah, walam yatakallam bima yajra sawmahu. Di sa tuan mamisara amuin sabab hikalarak hikakangi simpu asa niya. Amuin sabab hikakulang sin karayawan simpu asa niya. Wa in faala, bang siya tuan huminang, bang huminang in hanggaw takbaran niya, walam yaf'al ma yufsidu sawmahu. Ri siya tuan huminang sin hihinang ataw sin kakahinang, amuin hikalarak sin pagpuasa niya. Wa yakhruju kalamuhu kulluhu nafi'an salihan. Damikyan long Ibnul Qayyim, in magguwa sadya hasimud sinta upo asa, in katan himumungan magguwa hilabtik sindila sinta una mumuasa, himumungan sa rayaw-rayaw, himumungan pag-ibadat patuhan, himumungan bukon tumbi, himumungan bukon paglimot, himumungan bukon pangudyo-ngudyo. Wa kadhalika a'maluhu, sambil amuin hanggaw takbaran niya bang huminang, magbati ring hakatugan, matuog na sadya, inhinang sin amal, inhinang simbaran niya yaunay karayawan amal ibadat. Ding daman hamay na at sambil pamahapon, hangyanin siya namumuasa, yaun imbaran niya tuan nag-iibadat, yaun imbaran niya namamas sa Quran, yaun imbaran niya tuan imihinang karayawan. Nabang ini ni maparagbus na to, long Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, wahiya bimanzilati, indak busan simpu asay ni tuan biya hantang raihah, biya tuan hantang perfume, amuin hamut sim perfume, amuin lumingkod kaw, hatao naghamut-hamut, amuin lumingkod kaw habagay mo nagpe-perfume, lumingkod kaw habagay mo mahamut, lumingkod kaw habagay mo nagpe-perfume, tuan kahamutan mo sambil ikaw kapigsikan sinhamut yaon, biyat tutuan indak busimano siya namuasa, lapay in ginhawabaran niya, indila niya, in pangatod niya, intaingan niya, piyo asahan niya, day nga hinang tuan maksiyat pa Allahu Ta'ala. Ang pakita niyo iyan ni Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, bang apabila lumingkod kaw ha mga sila tao na mumuasa, indagbusan si mga sila namumuasa, kakitaan mo roon kanila magmumpa at impaglingkod-lingkod ta kanila. Doon na ka impaglingkod ta inpaglingkod ta ha mga sila tao namuasa, bang bukuntuan kalam sintuan at tawakan ilmu ibadat na sadya imbiyababat nila kato. Bukun pagtumbi, bukun paglimot, bukun pagindakinis. Sambil kita niyo iyan ni Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, inyattu tuan as-sawm, inyattu as-sawmul masyru', inyattu tuan puasa amu inpiang daakan kato tanyo sinsara. Bima na bang tanyo bandingon ingkabtangan ni Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala tuan, in pagpuasa bukun hadya magtangka kita niyo hapag kauniwan pag-inom, subay tuyi puasahan in mata, subay po asahan in simod, subay po asahan in tainga, subay po asahan in lima, subay po asahan in siki. Sabab may ta, bang in pag-inom, makabatal sim pagpuasa, na ingatatuan in pagtumbi, ingatatuan in paglimot, ingatatuan in hinang maksiat haramadan ini, mahinang sabab day sab, mamupod sin karayawan na sulat kato tanyo ha pagpuasa nato. Amuin may ta mahinang sabab, wayroon hikalukis kato tanyo karayawan ha pagpuasa nato buat malingkan nagsandal hapdi. Sabab in kaunan nato tanyo ha Ramadan ini, wala miyaga din hanggaw takbaran tanyo nagpuasa. Hayaon na mumuasa tuan adlaw, sa yaw nagtutumbi. Hatiap-tiap hinang tumbi, mahinang sabab hikapasaw, hikalarak, hikapupud sin amuing karayawan nato ha pagpuasa ini. Kandasan, mga palangungan na mo hakamasin Allahu Ta'ala, beitaan kita niyo sin nabi na to jungjungan, sallallahu alaihi wasallam, hamuin la'alaman na akwaman min ummati,
Longsin Nabi nato sallallahu alaihi wasallam. Tanto-tanto kaingatan kutud aun ding ha mga ummat kulong sin Nabi. Ya'tuna yawmal qiyamah. Dumatong sila tuan paadlaw kiyamat. Bihasanatin amthalin tihammati jibalin bayda. Dumatong sila paadlaw kiyamat nagdarasing karayawan nila. Biya tuan lagbubud. Yaun inibadat niya rihadun niya piaglugtuan nila. Hawak tumando na adlaw kiyamat kakitaan niya inbud yaun. Walakinna yaj'alahu Allahu haba'an manthura. Walakinna yaj'alaha Allahu haba'an manthura. Doon man kakitaan niya karayawan niya unbiya tuan bud nagsasahaya. Kakitaan niya hansulon sinallahu ta'ala biya tuan mahinang ais. Amuin ais yaun siya bulak mo pa kayo magtoy mahansul matunaw. Kakitaan niya tuan in ibadat niya mahinang biya pakukpuk. Mahansul malawa sa jatagha. Nakaasuin sahabat biya kan Thauban radiyallahu anhu pa Rasulullah. Ya Rasulullah, baitai kami hinda siu silayat to. Sababing kabukaan na mo in mahinang kami biya sin silayat to. Amuin dumatong paadlaw kiyamat. Nagdarasin amal ibadat. Sa tuan mahupas malawa. Mahansul. Inarika niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In silatu min ikhwanikum. In silatu tay mangud nyo Muslim. Yusalluna kama tusallun. Yakumuna kama takumun. In kaunan nila tumagsambahayang biarasin pagsambahayang niyo. In kaunan nila tumagtahadjud tuan biarasin pagtahadjud niyo. Bimana Muslim. Bimana nag-iibadat. Sa may tapag datong paadlaw kiyamat mahansulin ibadat nila. May tapag datong paadlaw kiyamat wayroon makapin kanila ibadat nila. May talong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banga pabila wayroon na makasakop kanila. Wayroon na makakila kanila. Wayroon na umato kanila. Dugtulon nila na inhiyaram kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hari na kita niyo magpalayo. Mataudin hiyaram ka to tanyo sinallahu ta'ala sa iyari tuan hihinang na to habulan Ramadan. Biya na sinuno pagtumbi. Biya na sinuno paglimot. Biya na sinuno pag indakinis pangudyo-ngudyo katan uno-uno. Amuin hilabtik sindila mo kuntuan himumungan marayaw. Paglimot, bukon kabaitaan kita niyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hariwayat kan Muslim kan Hudhayfa ibn Yaman. La yadkhulul jannata an-nammamu. Rima kasud palawm sulga inta umang lilimut. Baitaan kita nyo sin Nabi, rima kasud pasulga. Minsan patuan bayriinin taud sinibadat mo. Bayriinin taud sin paghapal mo Quran. Hapal mo na in Quran katan. Hapal mo na in hadis katan. Banging kaunan tamang lilimut. Banging kaunan tamang tutumbi nabiin na may tabukon ako. In akisin nabiri, tuan makasudsul ka, in taumang lilimot. Kandasaan, biyaitaan kita nyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawakto niya yasubuin sahabat. Atadruna manil muflis. Hariwayat kan Muslim, atadruna mal muflis. Kaingatan nyo iso yung pagtagon lusong lugi. In jawab sin sahabat, biaratuan jawab na to. Al-muflis fina ya Rasulullah, in lugi pagtagon kamo, in lusong pagtagon kamo, amu in laysa lahu dirhamun wala mata, amu in wayroon pangalta niya, wayroon bayi niya, wayroon usaha niya, wayroon anak asawa niya, wayroon indakinis niya, amu yatto in lusong ha pangatod na mo. Unin baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflis min ummati, in lugi ha ummat ko, ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Amu in lugi ha ummat ko long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumatong paadlaw kiyamat, nagdarasin sambahayang. Nagdarasin puasa, nasabutin puasa, hadis ini. Nagdarasin zakat. Bimana tiya tanggong niyan ibadat niya. Doon na adlaw kiyamat.
Karena sumud na siya palom sulka yaon nagkailo di ara niya inibadat niya. Biasing ka ina nasabutan yung hadis kakita niya nin ibadat niya buduan nagsasahaya. Sa uno, dumatong na in pangdaigbay niya. Dumatong na in lawlasya niya. Dumatong na in raayat niya. Dumatong na in daigbay in kabakayan niya. Kad syatama hada, kad daraba hada, kad akala mala hada. Dumatong na yung pangdaigbay niya bakas niya tuan liuman hatapo. Dumatong na indraayat niya waktu siya nagnakura. Bakas niya tuan yan yaya. Bakas niya tuan tiakawan alta. Bakas niya tuan kiaun in pangalta sinraayat niya. Dumatong na in lasya niya bakas niya piyako andugo. Dumatong na in kabakayan niya bakas niya biyaka. Dumatong na ingkatan manusia iyan ya hadunya. Hinangan pitna, hinangan soy mangi, hinangan tumbi, hinangan limot. Dumatong paadlaw kiamat di magridain makasud ka palom sulka. Habiyat to na nagdarakaw sin ibadat mo. Sumukot na sila adlaw kiamat. Amo inwayroon na hipamayad na to tanyo pilak. Wayroon na tuan alta na to. Buat malaingkan ibadat diara na to. Ampa sila asubuhon sintuhan may tauning kabayaan niyo. Di kami mabaya, di kami magrida, imakasudi manusia yang palom sulka mo ya Allah. Sahingga kabayaran niya inhinang niya kamu dihat hawak tuhadun niya. Intiumbi ako, inlimot ako, inliuman ako, inhinang ako pitna. Imbiyaka ako, imbinasa ako. Pila na tuan in piamungmungan taniw driver sikad-sikad. Pila na tuan in binasa na to. Ando ka ilusaw kat di umatukato taniw. Amo na in pagpamungmungan na to hagi tungdan. Amo na in pagpamungmungan na to halom tabo. Manusia tuan di umatukato taniw. Tumtumah adlaw kiamat dumatong dayan kay mo. Manukot. Sin kakahinang murihadun niya. Wayroon na hipamayad mo buat malingkan ibadat mo. Kawaunin ibadat mo long sin Nabi kato tanyo sallallahu alaihi wasallam. Ibadat mo yato diya mo. Hipamayad mo kanila mayta sabab na anyaya mo sila hadunya. Hari pamamarahi. Way na tuan ibadat mo mayta piyamayad mo nakatan. Way na ibadat mo ni nakapin kato dusa. Amo isong nakaw sumud sulka. Yapa gangan kau. Yabutan kau checkpoint. Kaya bayad mo katan tuanin ibadat mo wayroon nakapin buat malingkan kangi andusa mo. Hari pamamarahi. In pardusahan. Simanga sila na anyaya mo tuan hadunya. Hipatanggung pa kay mo tuan haadlaw kiamat. Ampa kau hisabulak palawam sinapinar ka jahannam. Mabaya kita. Injawab di. Mabaya kita yung pagpuasa ta, yung pagsambahayang ta, yung pagibadat ta Ramadan ini. Dumatong paadlaw kiamat hipamayad ta sa japang daigbay na to injawab di. Nahasabab yan di kau tuan mabaya. Ando ka ilu ayari indila mo. Ando ka ilu ayari inamal ibadat mo. Kanasan iyan kita niyo. Hijabir bin Abdullah. Wa idha sumta. Bangkaw tuan magpuasa falyasum lisanak wa basarak wa sam'ak. Bangkaw na muasa na ando ka ilo puasahin na sambil simud mo. Sambil tainga mo. Sambil tuan mata mo. Puasahin na. Inayaw kau manumbi. Inayaw kau manglimot. Inayaw kau dumungog tumbi. Inayaw kau humatod singkatan hiyaram. Kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ampakaw iyan, wala tajal. Ayaw mo pagsingura, papasibo Yawma fitrika wa yawma sawmika sawa. Ayaw mo pagpasingura. In adlaw sin Ramadan mo iman sin adlaw bukon Ramadan sibo. Haway in Ramadan, hawala pa in Ramadan in kaunan tanyo tuhan di mag-iibadat. Haway pa in Ramadan in kaunan tanyo di magbabas sa Quran. Haway pa in Ramadan, ikaw nantan yung magtutumbi, maglilimot. Hando ka ilulong kay mo sin Jabir bin Abdullah. Ayaw mo pagpasingurain adlaw mo yat to hari Ramadan biat to ray sabing kahalan mo.
Kahalan wayron na piagbiddaan. Kahalan ha Ramadan nagtutumbi, haway pa in Ramadan nagtutumbi. Naglilimot. Atuan bang daakon mo mamas sa Quran doon na to nga andum. Ha doon ha puasin isa. Magbas sa Quran daakon mo makaro. Atas tuan tambulon ning Quran nakabas sa tunga sap isab. Tunga pages pahang ka pages. Tambulon na ing Quran, makarulong na tuan. Mag-alam klakman. Mag-alam klakman pagbatian long niya pagsahulan. Atas matug, di mamas sa Quran. May ta malaul, makaro. Atas mag-alam klak para magkabatiha pagsahulan. Sa tuan, daa ka ba magtumbi? Daa ka maglimot? Tuan, ding hapuas magrib. Abutan na san tuan, adlaw yung pa naglilimot, nagtutumbi, di karoon. Apila na sadya in kaya sa kupanta naglilingkod doon hakuha. Sibo na kahatampat hawno. Amo na yung pagjakan pagtumbian. Amo na yung pagjakan paglimutan. Hanaon tayo mangyan makatumbi, kalupahan na tuan in paglutuan. Kalupahan na tuan in pagsahulan. Uy, nanagbang na long niya, Jo. Ikaw ba yan long niya? Malanab da kumanto din biya mga suy-suy tayan. Sabab tumbi, bang tumbi masub kita nyo dumungog. Bang limot masub kita nyo mamungat. Habang tumbi dumatong ka to, aw ni pamak-up na to. Aw ni kajawab na to. Aw ni kasambong na to. Sabang tuan parkala dumatong ka to, pagwasihat. Pagdungog ba ini nasihat ibadat, malaul tuan intay nga dumungog. Bang daakon maman sa Quran, malaulin simud magbatbat Quran. Sabang haparihasan tuan hiyaram na sinsara. Hikasud pa palawm sinapinar ka jahannam. Kasusuban si masah. Biyaun kasusuban si Muslim biyaun. Asabab yan nando kailu ayaran na to tanyo imbulan Ramadan tanyo ini. Ayaran na to ini ibadat na to habulan ini. Amo hindi mahinang hikapasaw, hikalupas, hikalarak, hikalubusin amal ibadat tanyo haadlaw kiyamat. Amo ing kita nyo naglugto sa pagdatong paadlaw kiyamat way roon mahasil na to buat malaingkan hapdi, buat malaingkan laul. Ando kailu ayaran na to aun paisab. Ramadan ini nakapin kato taniyo. Aon pa'y sabya mga labihang po adlaw, ando ka ilong muhut-muhutan taniyo. Magbas sa Quran, magpabuka, magdikir. Sa hingga na sadya tumaykod kato taniyo in Ramadan, marayaw, panghulmat ta kaniya. Sambil tumaykod na sadya, kita niyo magbago sabab sin Ramadan ini, insyaallah ta'ala. Bukon amuin mahinang sibu da in Ramadan iwasim bukon in kita nyo tumbian in kita nyo manglilimot nando kailo layuan tanyo mga parkala ini hasupaya masalamat in ibadat tanyo iban pagpuasa tanyo habulan ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nando kailo bang aun himumungan sin hambuk manghudini wala imamu atawakan nakakasla inyat to kahina sin pamaham namo nabang upamahan aun himumungan namo imamu. Yatto ing kawaon na to magmumpaat kato tanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nando ka ilo mamaid kami halapal kasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi